Билинге олох камытнан бу аныгы техникаларга анамыт рахат техника омук техникалар интевил бутнан бу магын астыбыт бу магын балана этегел бахайрия канеке омук техниката улаган техника хурда улаган калла отору бу лена туру моста тулу тыгынчан техника ол онно бастык билимнери кардыбы куду болар. Онто билген бу аныгылы программанан оңолут тутулут бухгалтерская система аты учет тыстоварта аныгылы болар. Онто бу бетегылы сүрбе яңарылан каллакпаттебат. Ол яңарылан битер бу норопутинер отчет куду болар. Хайдалла битен, хайдалла өсө топланак битен. Билген Россия бак заводтарында юбилейсылга доғор илиаттахан техника лана рабит онда бем биргана бу техниканы аната заводтан телинде он хага жигатын бем биргана телехта үлеттер бит барта уптаулеттер жена онна барда качылан туралдар билген бу налог төлөөнү бар бу хакайргер бир улаган налог төлөчү начало налогоплательщик болот тогда бе прозрачно любит того барта банковская система болар того бар операция бит инянан тыста барта костер барта бе учетут оны бу хагава сиргар налог улустарга налог десен налогын тыста бартын 100 билен төлөн дебит акелер барыбытыгар бесилга таралахыл болдун Хагава сиргар өң жыл каллер отмас үннөн тыварда турбатнар барыбытыгар рас калланы жалоглоо тарлау эледи. Бүгүн өттөн бияк болгон бирааник Ойбы Руслан Ремевич аңа магазин арыян онда төрөбү күнүгөр бу барларынын ырттан бука барыбытын бу агадделен онотон Ойбы Руслан чаагаретер болакка кени сакайрен бу тыдын кайыстыр өңөтө көмөтө мурого аңардас бу урут туймада лизинден телте бар это государственный ол телте функцияны билим бартын полностью кине орор болду. Именно те кайыстырдын спецтехниканы обеспечивайды. Онотон тогулан билим бу бихи аңардас кайыстырдыр КФК жөйгөй акайрер хамулган кайыстыр гейтитер икен аты чаттан такал багылгылаппыт. Вот. Онон бу быйыл Ойбытыр оттон вастамыт хүрбекки кылгыныттан бу белагуннубут. Хүрбетеги онна 2 хоногос. Амма булгар оттон баран бу хакабородата билименүү кайсы оттан тиен аңа кануулар тыктара. Онотон ойбут өссө 100 сахага дере доробайды кичегенни кырыттын жен баганабытын тедебит.